Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Mwese mbahaye ikaze hano ni ku Ibendera TV, ikaze wamaze kuhagera. Reka nisere ko mbeze neza, nizere ko komeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi ni kuwa mbere ni tariki 9 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2026, nitwa Mukada muri studio za Ibendera TV. Reka nkubwire ko tugarutse makuru rero agezweho muri aka kanya, harimo n'amakuru atunguranye cyane, harimo n'amakuru akomeye cyane. Turaza n'ubundi kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Minembwe. Abantu bagera kuri 12 bimaze kumenyekana ko abishwe urwagashinyaguro mirwano yiriwe iba muri bice ku munsi w'ejo. Turabigarukamo ku buryo burambuye. Uraza kunyemerera kandi muri aya makuru twerekeze mu mujyi wa Uvira indani, nkubwire ko hari abantu bagera kuri 5 bimaze kumenyekana ko bashimuswe mu ijoro ryakeye, bakaba bivuga yuko ngo bashimuswe n'abarwanyi ba Wazalendo. Turaza kurebera hamwe icyo zi Wazalendo zabatwaye zibashinja, turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Kandi uraza kunyemerera nkubwire yuko abarwanyi ba ADF bamaze kwica abaturage babarirwa muri 15 bose hane muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kunyarukirayo naho turebere hamwe uko ibi byagenze. Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru aravuga ko yamaze kubonana na bamwe mu baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo yababwiye iki, bo bamubwiye iki? Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Kandi uraza kunyemerera nkujyane Ituri, nkubwire ko igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC bivugwa ko cyagabye ibitero by'indege zitagira abadereva zizwi nka drone ahitwa Ibure. Imirambo imwe yasanzwe ahitwa Icamsa. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma muri aya makuru uraza kunyemerera nkubwire inkuru imaze kujya ahagaragara itunguranye kandi ikomeye cyane. Loni yagabwe ko igitero kabutindi kabuhariwe cya drone. Ese ibi byabereye mu kihe gihugu? Ibi ndaza kubikugezaho. Ese byakozwe gute? Ese byateguwe gute? Uyu mugambi ni umugambi mubisha kandi ukomeye cyane. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye nabyo. Hanyuma rero niba wowe uri kumwe nanjye, nta kintu ngusaba kinini, ndagusaba gusa like, underekereho like, uraza kuba ugize neza. Ndagusaba kandi niba uri mushyano ku Ibendera TV unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza. Nitwa Mukada hani ku Ibendera TV. Mwese niba mwahageze rero ari munyemerere ibintu tubigenze gucye mu kanya gato cyane, ngaruke dutangira n'aya makuru. Ariko ndashaka gutangira aya makuru ku buryo burambuye. Like zamaze kuba nibura 10, ubundi mukomeze mugende muterekaho. Hanyuma rero abantu mudukurikiye muherereye mu bice bitandukanye, reka mu kanya gato cyane ngaruke twanzika n'aya makuru ku buryo burambuye. Alright, twinjiye rero muri aya makuru ku buryo burambuye. Nizere ko mwese aho muherereye mwamaze kwakira ikaze. Abantu baherereye mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese mbahaye ikaze. Abantu muherereye mu gihugu cy'u Burundi kibitoke mumeze mute? Muraho murakoma? Namwe tubahaye ikaze. Abaherereye mu Rwanda yambu, abari muri Uganda yambu, abari muri Kenya yambu, abari muri Tanzania salama, abari muri Mozambique, Sudan na Malawi namwe ikaze. Abari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari muri Canada, abari muri Norvège, abari muri Australia, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Bufaransa namwe mbahaye ikaze. Muri aya makuru nitwa Mukada aha ni ku Ibendera TV. Uyu munsi turi kwa mbere tariki 9 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2026.
reka nkubwire yuko abantu bagera kuri 12 bimaze kumenyekana ko biciwe mu mirwano yiriwe umunsi wose ibera mu Minembwe ku munsi w'ejo. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga ko ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 8 Gashyantare muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 imirwano yiriwe ibera muri ibi bice bya Minembwe mu midugudu myinshi yo mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yiciwemo abantu benshi hakomerekeramo abandi benshi cyane muri aka gace gatuwe cyane n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Amakuru ahaturuka aravuga ko ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zishyigikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo n'ingabo z'u Burundi zagabye ibitero bikomeye kabutindi kabuhariwe bakoresheje drone n'intwaro ziremereye. Biravuga ko hakoreshejwe drone zimwe zo mu bwoko bwa kamikaze, ni za zindi zigenda zikarasa nk'iziyahura. Iyi iragenda ikarasa, yamara kurasa igahita ishwanyuka. Izi rero bikunze kuvuga ko ari drone z'ubwiyahuzi kubera yuko aho zirashe zirarimbura kandi ngo ntizitoranya. Kugeza ubu rero ibi bintu bikaba byamaze gukomera no kuzamura ubwoba bw'abantu cyane cyane abaherereye muri ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru irakomeza ivuga ko mu midugudu yibasiwe harimo umudugudu wa Kakenge, umudugudu wa Rugezi, ahitwa Karingi ndetse no mu bice bya Pwezero aho hamaze kumenyekana ko abantu 12 bose batakarije ubuzima muri iyi mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Aba kandi biravuga ko bashobora kwiyongera kubera yuko n'ubundi ngo haracyari gukorwa ibikorwa by'ubugenzuzi n'ishakashaka. Iyi ikaba ari imibare rero twavuga ko ari iy'agateganyo kubera ko ngo ishobora kwiyongera kubera ko hakiri gukorwa igenzura. Imibare y'abakomeretse kandi nabo ni myinshi cyane. Amakuru aravuga iki? Amakuru aravuga ko muri aka karere ihuriro ry'ingabo zishyigikiye Kinshasa rirwana rihanganye n'abarwanyi batwirwano ndetse n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Ubu ngubu ngo bakomeje kugenda bashyira tegeti zabo z'intwaro zabo. Abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge barugarijwe n'impamu ya Mungu. Umuntu witwaje intwaro wo muri aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bamutegetse ko ngo agomba ngo guhangana n'abarwanyi batwirwaneho kugeza ngo ibi bice byose bituwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bongeye bakabyisubiza cyane cyane ibice bya Pwezero. Kugeza ubu ngubu aka gace ka Pwezero twakagarutseho inshuro nyinshi cyane. Twabwiye ko aka gace ni izingiro ry'umujyi wa Uvira, aka gace ni izingiro rya Minembwe, aka gace kandi ni izingiro rya teritwari ya Fizi kubera yuko uraha muri ibice bya Pwezero ushobora kugenzura bikoroheye ibi bice byose nk'ubwiye haruguru. Kugeza ubu rero abaturage bo mu bwoko bw'abasivile biravuga yuko bamaze kuyabangira ingata, benshi bahunze kubera n'ubundi iyi mirwano ikomeye kandi ikomeje kuba no kwiganza muri ibi bice. Ni ibintu bikomeye cyane. Twihuse, mu mujyi wa Uvira abantu bagera kuri 5 bashimuswe, bikaba bivuga yuko bashimuswe na Wazalendo muri iri joro ryakeye.
mu ijoro ryakeye, ni ukuvuga iri joro ryo ku cyumweru rishyira kuri uyu munsi ku wa mbere, mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haravugwa igikorwa cyo gushimuta abaturage bo mu bwoko butandukanye. Aba bagera kuri 5 rero ngo bashimuswe, bikaba bivugwa yuko ari igikorwa cyakozwe n'abantu bitwaje intwaro, bivugwa ko abashobora kuba ari abarwanyi ba Wazalendo. Nkuko aya makuru aturuka muri ibi bice akomeza abivuga, ngo abo bashimuswe n'abagabo 3 n'abasore bagera kuri 2, bakaba ngo bakuwe mu ngo zabo nijoro mu gace kazwe ku izina rya Nyarumanga. Ni mu gihe ibi byamaze gutera ubwoba n'ihungabana rikomeye cyane mu baturage abaherereye aha muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi, kubera ko ngo bakomeje kwibasirwa. Amakuru atangwa n'abaturage aravuga ko abo bantu bashinjwaga kuba ngo ari emaneko cyangwa se ibyitso byarwanya umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23, gusa ariko ngo kugeza ubu ngubu nta gihamya kiragaragazwa, nubwo abivuga yuko Wazalendo zabatwaye ngo ari ibingibi zabashinzaga. Ababonye uko ibi bikorwa byagenze rero barabivuga hiki. Abashimuta ngo abinjiye mu ngo z'abaturage ku gahato amasaha yagana isaa 7 zishyira isaa 8 z'ijoro. Bamwe muri bo ngo nukuvuga aba bashimuswe ngo bamwe muri bo bakuwe mu buriri bwabo abajyanwa mu cyerekezo kugezana n'ubu ngubu kitazwi. Kugeza ubu aho aba bantu baherereye ntiharamenyekana, kandi nta butumwa cyangwa amakuru yemeza uko ubuzima bwabo bwabuhagaze kugeza magingo aya ngaya tuvugana. Bamwe muri aba baturage n'inzego z'ibanze bavuga ko bashobora kuba bafungiwe ahantu hatazwi, abandi bagatinya ko bashobora kuba bagerwaho ingaruka n'ibi bakirinda kugira icyo bavuga. Ni ukuvuga bamwe mu baturage baherereye aho ibi byabereye, gusa harimo bamwe bavuga yuko nta kabuza aba bantu bashimuswe bashobora kuba bishwe bitewe n'uko ibikorwa nk'ibi ngo byagiye bigaragara henshi mu bihe byatambutse, ariko amakuru akaba atarabashije kugenda akaba atarabashije kumenyekana kubera yuko n'ubundi byari bimaze iminsi uyu mujyi wa Uvira nta interineti iharangwa. Iki gikorwa cyatumye abaturage ba Nyarumanga n'utundi duce twa Uvira batangira kwibaza ku bijyanye n'umutekano wabo. Aba baribaza ibingibi babihereye ku kuvuga yuko ngo mu gihe ibikorwa byo gushimuta bikorwa nijoro bikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye byo muri uyu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu rero hari impungenge z'uko abaturage bashobora gukomeza kwibasirwa hashingiwe ku makimbirane n'ubundi nk'aya ngaya n'amaherere nk'aya akomeje kubera muri uyu mujyi wa Uvira. Ikindi kandi ngo hari impungenge z'uko hashobora kubaho ibyaha byo kwihanira bitagira inzira y'ubutabera. Ikindi kandi ngo hari impungenge z'uko abaturage bashobora kwicwa bikomeye cyane. Hari impungenge kandi z'uko ngo ibi bishobora kongera umwuka mubi hagati y'abaturage n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka gace. Abaturage barasaba iki? Barasaba ko hakorwa iperereza ryigenga ku byabaye. Barasaba ko ubuzima bw'abashimuswe burindwa. Barasaba kandi ko inzego zibishinzwe zatanga ibisobanuro birambuye ku byabaye, aho kuba kurebera ihohoterwa rikorwa n'abantu bitwaje intwaro gusa, abandi bakaba nk'abafana cyangwa se bagashungera gusa. Ni ibintu bikomeye cyane rero. Mubwire ko muri uyu mujyi wa Uvira hakomeje kuba umwijima n'icuraburindi rikomeye. Ku rundi ruhande nibwo tudasiba kumva yuko muri uyu mujyi wa Uvira hongeye gupfira abantu, bityo rero
aya maraso y'inzirakarengane yakomeje kumeneka muri uyu mujyi wa Uvira akwiriye kubaho uburyo iki kibazo cyakemuka mu buryo burambye. Muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi reka nkubwire ko abarwanyi ba ADF bishe nibura abantu 15 muri teritwari ya Rubero. Abasivile 15 barimo abagore babiri bishwe mu ijoro ryo kuwa gatanu. Yes, ni mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu, akaba rero abarishwe urw'agashinyaguro kandi bicwa urwo rubozo. Aha, amakuru rero avuga yuko ibi byabereye ahitwa Imambimbi Isigo, ni muri grupama ya Bapakombe, ni mu murenge wa Bapere, ni muri teritwari ya Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru kandi aravuga yuko ibi byatangiye kumenyekana kuri iki cyumweru, kuvuga ku munsi w'ejo hashize. Aya makuru akaba yaragiye ahagaragara ku ikubitiro atanzwe n'uwitwa Kakure Kageni Samuel, ni perezida wa sosiyete sivile ya Bapere. Amazu n'imitungo by'abaturage nabyo ngo byatwikiwe muri icyo gitero, hakaba habarurwa rero ko habayeho guhomba gukomeye cyane. Umuntu umwe wabashije kurokoka ibi bitero yatangaje ko abagabye igitero ngo bari bafite ubugome bw'indengakamere cyane. Ikindi kandi ngo bagiye bakoresha ibikorwa ngo bagiye bakora ibikorwa by'ubunyamaswa biteye ubwoba ku buryo bwo hejuru. Reka dukomeze n'aya makuru, nkubwire yuko ukiri kumwe natwe hano ni Kwibendera TV. Nitwa Mukada, niba wamaze kugera hano unyandikire umbwire niba unkurikiye cyane, niba uri kunyumva neza. Niba utarimo no kunyumva neza ushobora kubitubwira bigahita bikemuka byihuse. Reka nkubwire yuko ubu tuvugana Perezida Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze kubonana n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge baherereye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mu ruzinduko rw'akazi Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika, Perezida Felix Tshisekedi kuri iki cyumweru yahuye n'intumwa z'urubyiruko rwa bamwe mu banyamurenge baba muri iki gihugu, kuvuga muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uru rubyiruko rwagaragaje ko rushyigikiye umuhate wa diplomasi n'imigambi y'umukuru w'igihugu cyabo ari we Tshisekedi Chilombo. Bakaba rero ngo bamushyigikiye kwimakaza amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bitangazwa na Perezidansi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aba ngo bamaganye kandi ibyavuye mu matora, ntabwo ari ibyavuye mu matora, ahubwo bamaganye ibyo bavuga ko ari ubushotoranyi bw'u Rwanda kwigarurira amasasu yabo mu buryo bunyuranije n'amategeko no gukoresha ubwoko bwabo mu kugenda bagira bimwe mu bikorwa bangiza, ariko kandi utaretse no kubahonyora. Ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi yashimye imyifatire yabo ndetse anasaba ko habaho iperereza rirambye kandi ryihutirwa, ndetse ibingibi ngo bigahita bikorwa vuba
ku ruhande rwe Perezida Tshisekedi yashimye imyifatire yabo ndetse abasaba guharanira ubumwe bw'igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bindi yabasabye harimo kubana mu mahoro ndetse kandi ababwira yuko ngo bagomba kubana mu mahoro basinziriye cyangwa se bari maso batekereza yuko n'ubundi uyu munsi ni urugamba ejo ariko bakazinduka bisetingamo ko urugamba rukomeza gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Reka nkwerekeze turi nkubwire yuko ibintu naho byongeye kuzamba no guhinduka kugeza ubu ngubu tuvugana. Muri turi FARDC yagabye ibitero by'indege zitagira abadereva zizwi nka drone ahitwa Ibure. Imirambo imwe ikaba yabonetse ahitwa Ichamsa. Umutekano uracyari mubi kandi uracyari muke uteye impungenge mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutekano uracyari muke kandi urateganya kugeza impungenge mu bice bitandukanye. Yes. Nkuko rero bitangazwa n'amakuru aturutse ahangaha aravuga ko ibyo bitero byatumye abarwanyi benshi b'imitwe yitwaje intwaro bicwa, abandi bagahita bahunga birukanwa mu birindiro byabo, ndetse kugeza ubu ngubu ibirindiro n'ubundi ngo byashenywe. Nubwo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kitarabigarukaho, ariko ku ruhande rwa M23 nayo yakomeje kugenda irega abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo gukoresha drone bagaba ibitero ahantu hatandukanye. Ubu rero tukaba tubabwira yuko imirambo igera kuri 6 yose yabonetse ahitwa Ichamsa. ni imirambo 6 yabonetse mu gace ka Ichamsa, ni hafi y'umugezi wa Kanyari. Kugeza ubu ntiharamenyekana abishwe aho bagiye bashyirwa. Ibintu bikomeye kandi bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru muri ibi bice. Yes, reka rero anongere mwibutse ko turi hano ku Ibendera TV, turi mu makuru agezwaho aya masaha n'amakuru yitsa kandi akibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko rimwe na rimwe agaterera n'akajisho hanze y'iki gihugu kugira ngo amenye ibintu biri kuvugwa hirya no hino uko byifashe. Reka nkubwire ko muri Sudani Loni yagabweho igitero cya drone, ni igitero gikomeye cyane. Muri Sudani igitero cy'indege zitagira abapilote cyitiriwe inyeshyamba za Rapid Support Force kibasiye imodoka y'ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa. Ni mu gitondo cyo ku munsi w'ejo hashize muri leta ya Kordofani y'Amajyaruguru, ni muri Sudani. Akarere kandi kahangaha kamaze kuba indiri y'imirwano n'isibaniro mu ntambara imaze imyaka 3 hagati y'ingabo za Sudani n'ingabo za Generali Hamdani Dagalo uzwi ku izina rya Hemedi. Ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa ndetse n'izindi gahunda aravuga ko n'ubundi ibi bikorwa ngo ari ibikorwa by'urugomo kandi bikabije. Ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi cyangwa se OCHA bikaba bivuga ko iki gitero cyahitanye umuntu umwe, abandi benshi barakomereka, nk'uko n'ubundi inkuru iza ibivuga cyangwa se iza ibitangaza. Reka nkubwire yuko twerekeje ku musozo w'aya makuru, nkubwire yuko
ariko ntaragera ku musozo w'aya makuru reka mubwire yuko amakamyo rero ya Loni mu ishami rishinzwe ibijyanye n'ibiribwa yaratwaye cyane cyane imfashanyo y'ibiribwa yaravuye mu mujyi wa Kosti muri leta ya White Nile, bakaba bari kwerekeza ahitwa Yediri Obedi cyangwa se Yeri Obedi, ni mu murwa mukuru wa Korufani y'amajyaruguru, ahari abantu ibihumbi byinshi cyane. Kugeza ubu aba bakaba barahungiye ahangaha rero kubera intambara zikomeye kuba mu bice bitandukanye by'ahangaha. Reka mbashimire cyane inshuti bakunzi ba Ibendera TV, nizere ko mumeze neza. Niba wamaze kugera hano unyemerere ntugende utankoreye like, unyemerere kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ntugende utankoreye subscribe, uraza kuba ukoze cyane nuramuka ibi ubikoze. Nitwa Mukadza, hani ku Ibendera TV, ibitekerezo byanyu reka mbabwire yuko ubundi tuba tugenda tubyakirana ikaze, tubyakirana na yombi. Mwese rero ndabashimiye cyane, mugira amahoro n'amahirwe, ukomeze kugubwa neza. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza. Mwese bye, ciao ciao.